taybetî jî ji bona rojhilata navî.
همین باشه سر باز کنم که خوش کنم که هری گوشه مشتر رکاب نکتان دیج بوکو جلیت اکر زیده حقیقی اتکی دل بلکه فلکی ما دانیه مجاز کتنه دانیه بلکه چکن بودی بومانه تلیم دل میشید مامی کلمه بتنی نهیلی همیشه شرکاتی ها تمکن هدو تو بیش هم تبکره مراد عزیز تو بازی هم لی بکره هم ویک میکرو چیزیشم سیجو لامریکا از بیر بیر كان الميكروفون اشتغل بله سرسالة على عينيك بيروز من بارك بيت كوني بخير شباب نجوا للميكروفون أو بخير tamam baş
gelek خير سر سرانه که اوجی به تیج به سرپیهات کیوی یا ایش و جان کلی بله دريجة هلی چیرو کوی درجه همه دريجة وزمان أرمينيا مومي كيتشيك بو كيلو كبه دريجة ما يبي باختلاف كلي برايك بشتيا دريجة عن زمان مهنين تو gelek خير سر اما هیچ بار مشکل نیست خوشحالم که اوج بیرهم من خلقی که ماشانم لروشالاتی کردستان زمانی و زور باش نازانم بلام زمانی خوم ایجام زور بخیرات باجار پایتخت میدیا امپراتوره، باجار آمده، باجار دلا، باجار اویده. اون سرچاوه مهرانه از سال و نو 2026 به دلوجا پیروزک. اساجی از
Festivalin gel nişinin Selamsere Kurdistan'da Çarparçı Kurdistan'da gelime berumet gelime dest ve berbazatı diçe ve biçeci اساجی همون دیاسپرین کشان تمامی جهان بلالونه از سه سال önce پیروزدکم و راستی هر جا سه سال دندچن هیچ هم زده بدن هم بگیجن آرمانجا سر جالب نرده
esmur her çavin belek kurbun Hazaramın teşbih her çavin belek kurbun Delalamın teşbih Koş canımın bırze Esmurengim bilerze Esmi kare dil bırze Geçeceğim teşbih Keşme kare dil bırze Delalamın teşbih Koş canımın bırze Esmurengim bilerze Esmi kare dil bırze Geçeceğim teşbih Esmi kare dil bırze Delalamın teşbih لازم بكون هذا كاشف إجدادين جات لجمة هذا المشتري بشيمة بس حسنا بشيمة أساسا مشتاق بشيمة كذا يعني راسيجي الصال بشيمة هناك كان بيستجاب عنده أما الرهقة وكله فضل هذا وهنا باش تصنع أنا كنت اليوم سنشرنا من سر إكران نشي. ما وصلت الرومان هذه تقريبا 15 سال بيني نهارو. بشتي 15 سال في دولار آمدي ولا تفوي. شو هي ذيك؟ والله بس نفهم خيالها لما كان يقول أما درست أسفاتم مجي تكو بيت ده برا من إذا هريت الفرق برفع على بشتغل قصة. بلجي اسمه بلجي إسبو بنديا إسبو چاندنه شكل باشه برد دلی نکرده چقدر بلج چقدر سلمانده إسبوان جوان المجي نزنجي کاری خواهی هنری تبدیلی خواهی قسمت دیگری خواهی کن و سکنامزی ویتی ندارد طبعا خواهی به آمده به خواهی هر دری جیانه به یه اسکله که باشم دستجی ایلو لده ای تخمده از اجلاوی دی پروگرام بله هر بجین که گازی بکریه که آمده کریه سپاسی اخوان و سجی گلمه آمده گلک معروفة بالخير وتبجي فرع بركات آني باوركم حاضر بحث بالفكر نيبانك ما تنهمدا يا هسه ركشار داري ما بارجار مزني آمد بس كيف هذا كم قلتنا بيجا وبيان واحد جلو الصالة هذا مرة فارغ بك سلام ورز جحمو هبارا دكتور روان تبخيراتي مالها سرسرا سرشاراتي سنام شاراداليا باجار مزن حمو ميوا رزدالي حسكرن سلام دكتور سرسرا مثلا فيروزا سرسرا آنچال پرچه کردستان پیروزه سرسرا روشلاتا نامی پیروزه یه کنجبوی آزادیا گلین خواه تکوشی دادن سرسرا و پیروزه یک کد زندان آدم لبند آزادیا خونه لبند آزادیا گلی خونه سرسالا و پیروز ده اندهیمه دمه کدیل با حمور جوال ما جبوی سالانو دا لمانا خوبن لناو حوال خدابن نوال حوال خدابن ام بهیبینه و ام جبوی ویجی تکوشینا گل جیدن ده 2026 براستیج به برکت هات هون دزانن پشت 18 سالا بلفکی بیروکی ایران آمده هات بارین ام جی وک تک دلوان وک برکت بینن براستیج وک برکت وک تکیجی گفت براستیج 18 ساله که بلفکی ناباره ایدن هندک مایک و ولاده ما به آب بینه جبوی ما گرک پیروزه ام بهیوین از زیدتر پاره مراخ مکن کچت جید بن ام پاکش کن
sabra binin ama bakışın. Ve Allah basırekine. Sabra ben uçağı beriya berfekiriye, uçak bırakıp uçağı berf bibine. Tiştek nabe. Ama bakışın. Sabra binin ama bakışın. Bu bir ikili ne biliyor musun? Bəli. İrozdurur zeyde adına Ahmet da işte hıcda salat berfte menete berfe jbir kırın. Ve berfe ra çuvar beşi jbir kırın. Peçek tengasi çebune tengasi mazın hıcı. Emna beşi. Çünkü hıcı kemasiye meci hane le am nezike çilu 8 saat zeydetre behav kuçala dıhabetin. Mecbur kan sıra bedin le havale khoma gel ehva am hatin le aveti zaderken kolana بلا كل هجي باعتباره حواله ما بحضار آن هاين حواله ما شارداری تاخدا دختم پاکجیه دکن حوجه همچین باواندن مخابن حتی داویه نمیل ممیهان باوان ده 1026 ام به هیوینه سریدا جبوی گلین کرد و جبوی همو گلان آزادی آرامی و آشتی بخرابینه ام به هیوینه او بینه جی سالن چوی گلک خمگینی جی همون ام باور ایدن خمگینی ما دلخوشی جی باید همون گلان جی بینه یه کوه پلانسازیه کرده کدا و تواسابه یه کوه دکادا مطفاق ایدن جی کدا همون حوالا سابه مالا و حوابه آزادی آرامی بندامه و ام به هیوینه چاره چله جی متینگا هیوی و آزادیه نه همون گله مجی جارك دوباره هم بانگا وانجی بکن سپاس کن و قدر گراسما پرپیا خیرامه میمان نازی سرماسما کی پرپیا خیرامه سرنوی 2026 راور مارا iyi ki zere deri inura iyi ki tever deri inura iyi ki zerema derem amara zaf duruyor inura Zuki rebere sarı kurdan biraz öcalarla firaz bol mübarek. Hoje maki mavairo hovardais kimi, hoje maki mavairo perodais kimi, mavairo çareseliye kimi. Vazemi ki 2026'teki heviye mabbi civiyo, tengi tarihi mara durbo, Hızır leomadobo, desti de imamu mabbi sevekno, perodais maki ebe destama berzbo, disa sersalame sereneviyema, pirozbo, firazbo mübarektir. Baş gelek Kurdistan, Çarperçe Kurdistan ve yen cihani. Ben ilo kol havalı civan giredi, azartım kurban giredim. O taybeti işi yazanı ilo liser ekranı istek diye yen her izlede daik ve bername tamaşadıkin sersalavanjı piloz ben. O yen ku mesafe jime dur lehertin dilir medane. Sersalavan piroz be براستیجی وقتی هم زارok من برنامه مد تیویه دامه وان برنامه تماشا بکر ایرو بخون خیاله مده و زندی کرد ملاوا آبه سپاس دکر و من تشتکی جی خیال که حتی بیرانه دوان برنامه اندا دنیوه برنامه اندا کومد را کر سرپیا رهبر جناب بشتار تلویزیون بزرگ اجرا حاکمه سرسالانیش پیروز بکر
O em hêvîdar di derfetên azad, di îmkanên azad da bi dîmena bi telefonê ve jî 2026 da bibe azadiya Rêber Öcalan û azadiya gelê Kurdistan. Belê çarê çilehê mîtingekî ji bo azadiya Rêber Öcalan heye. Em bi rojane bi hevalên xwe yên kulvêdirê jî em kolan dixebitin. Em zanin berf heye. Herkes ji me dipirse vê berfê da, vê qeşayê da wê çawa bibe ev mîting. Lê ez dixwazim tiştekî bêjim. Em li gundan li meheleyan taxa me civînan da dixist lê germahiyekî wisa xweş heye vê salonên jî. Ez li vê münasebetê bang li gelê xwe em dikin çarê çilehê li saet yekê li meydana stasyonê em sersala 9 ya 26 em bikin hêviya azadiya Rêber Öcalan sersala pîroz be sersala gelê pîroz be. Bol spas. دولتكي آزادة دولتكي وجه باستقرار بأولادها بقريب الدين أم بورد صالة تحضر بكتشف لبرامبري تكوشين أكلي تحضر بكتشف في قصنا عاطفية ظهرين لهم. عندنا كذا بسالة وكهي بقصة جوية كذا بتبعي جل هرنة جل رجلات النبي جل كردستان مبارك بكل أم بهذين أكثر بسالة آرامي بسالة استقرار بسالة أولوية همو جلان بسالة آزادي هم عندنا همو بيتلتا بقاربن بما بفورا بيجي وبسالة سرکتنه سال آزادی امجاره کدن همو گله هره نراو گله سوری تباهی بنارا به سال پیروزی بلباره بید. Evet, hakem kırmızı. Dışarıda herkes zane. Ne var? Az boyun. Tamaşaların neyse ekranı işi zanı. Dışarıda bu sokakın içine. Naha evet dışarıda iki beşim. Yek bu zanı da ve diğer iki bedeni var. Başı. Böyle. Bir cane bir rehe de ahı ve vek ve. Çeye geliyor? Soru soruyor diye. De ahı ve. Mikrofon. Yek bu desteklerak desteklerak mikrofon vereceğime. Yine sorusu ben anlamadım. Do Cheisto Seixamin, sesi do Cheisto Seixamin, sesi do Cheisto Seixamin. Sesi do Cheisto Seixamin. Ne? Her bir şey var. Geldi ne kerim? Gazal. Gazale. Sen yek Gazal. sen. Eri. Benim Gazal. Gazal. Her şey. Belbele sigotunu kamate. Hadi yazıyorsunuz. Ayçi mala khani Ramazan. Mingo mala khani Ramazan. Kam her mala khani Ramazan. He? Herkes arkadaşım. Ayçi mala khani Ramazan. Ez şu malakalı Ramazan. Belbele az. Ama tıpkıdini ez şu kubirtkum. Teşekkür ederim. Hemen sigotunu jibona ko zaman kurt bike. Jibona ko dine kişi bikene. Neyse. Last. Ayçi mala khani Ramazan. Mingo mala khani Ramazan. Kam her mala khani Ramazan. Eşleş vereceğim. Tamam. سرحدی دبی چون مالا مامی رمضان مگو کن نرا مالا مامی ملا رمضان نرا دیه رمضان مگو کن نرا مالا مامی ملا رمضان خودی o senin yaşarı bir Merdinki prescribo, te serhatki prescribe, merdinmek Ahmet Nezikri hepti bu. Belki Betül kardeşim. Tamam, Sıvamın ilişkisi yürüdünüz. Eri. Erken yayınım, tamam. Spas.
maması Dayı. Tünezik bu ne dayı yani Kürdünere gerekir. Bak şivane Belçika Kürdü. Ne yekir? Dayı sen mezun bir kez, sekir. Dayı kenar hangisi bir kez dönere. Dayı kelimeye beri ne klasaka dönerim. Kim bayındır? Usta navcıvana durmuştu. Mas dibe çakılmaz. Mas ve çakılmaz, çakılmaz ne yapamaz? Mas koştuya çakılmaz. Mas başına çakılmaz. Her bir şey. Spa. Yani Ya rastlayalım. Hani dedi ki strana despekir korbun müddeti tebudu Aljazeeriyana وشحال strana شيء مشي حاسك قانون مدته تجاه کی میل وقت قانون strana بودن که دلته زمان زمان گلی نه زمان ادبی یکو پیگی کم جا قانون مدته پیگی وقت من کم جا داشته هنگی بیردای وقت روشا ایرو من تدا بهلا پولیتیک تاجی کاری باز پولیتیک هلا أولاد نفسه وشكل جياني وتشتي بعض ده بالسن Yani devam çürük avi strane bir sigut nevi vakt gelek ve hamya meji muhaşşaş kır خدي مروف شاش که فاشنه که تلویزیونی تو تماشا کرد او برنامه که چهار حد میر درد کردن درباره هر چیزی را آخاطنید کن درباره کردن داخل نبوده کرد کنه درباره جنال داخل جنال درباره فضای داخل hayvan تشتگیتنه اینجا برنامه که نکاش رو پاسا کرداد کردن وقتی پاسا کرداد کردن دیگه باکور عراقی باشور روجاهای سوریه نظام روجاهای ایرانی روجلات ترکیه همه اوسا پاسا کرداد کرد از جیب خواهد بسا مقدر هاتم که ام تلی سینوری هنکانه ام کبری دری در زویه هنکانه هر اوسا شخصیت ها نجی وک نتوک ولد اوسا هنکت شیزوفرنیک پرچه جیبویه سروی بچک مکرهات نکل سروی بچک بیرگرنا خود من بریا خود بکنم خود اگر سترم صدا کرده باری نهاد için nabere ki nabere sorry Met Gündem, internet haberciliğinin ilk dönemlerinden 10 Eylül 2017'den bugüne uzanan bir emek yolculuğunun yansımasıdır. Hakikatin peşinde yürüyen bir gazetecilik çabasıdır. Kurulduğu günden bu yana haberciliği yalnızca bir meslek değil, bir sorumluluk, bir vicdan meselesi, bir toplumsal hafıza olarak görüyoruz. Biz haberi sadece yazmakla değil, görmek, anlamak, tanıklık etmek ve duyurmakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Barışçıl, temkinli ve pozitif bir yayın diliyle demokrasi, özgürlük ve eşitlik değerlerinden ödün vermeden yayın yapıyoruz. Tuzak, iddia, karalama, polemik, troll, cinsiyetçi, ötekileştirici ve asparagas gazeteciliği kesin bir dille reddediyoruz. Çünkü bizim için gazetecilik, hakikatin izinde, insanın ve doğanın yanında durma iradesidir. Met Gündem, her haberinde, her yayında, her soruda emek veren bir topluluğun sesiyle var olur. Haberlerimizde, canlı yayınlarımızda, röportajlarımızda ve yazılarımızda önceliğimiz emek esaslı, toplumsal cinsiyet bilinciyle mücadele eden, ekolojiyi savunan, bilimsel düşünceyi rehber edinen isimlerle birlikte yürümektir. Biz, yaşamın her alanında, doğadaki her canlı için adalet, eşitlik ve barış talebini yükselten bir çizginin temsilcileriyiz. Bugüne dek binlerce röportaj, söyleşi ve canlı yayın gerçekleştirdik. Barış akademisyenleri, memur ve işçilerin KHK ihraçlarına dair tanıklıklarıyla hazırladığımız Türkiye'de KHK manzaraları, kadınlarla felsefi temelde yürütülen Kadınların Yüzyılı ve Covid-19 sürecine ilişkin koronavirüsün düşündürdükleri adlı kitaplarımızla aynı adlı belgeselimiz bu çabanın ve emeğin kalıcı tanıklarıdır. Yeni dönemde de tanıklık etmeye, anlatmaya ve paylaşmaya devam ediyoruz.
Gülhan Bişeng'in Demeter'in Bahçesi programında jinoloji üzerine yaptığı yayınların kitaplaştırılması, Hamza Özkan'ın Van'da Kürt siyasetine dair yürüttüğü kitap ve belgesel çalışmaları ve yazar sanatçı söyleşilerinden oluşan 20 soru dizisinin kitaplaştırılması bu yolun devamıdır. Hafta içi her akşam saat 21'de gazeteci Hamza Özkan'ın sunduğu 8. gün, Gülhan Bişeng'in Demeter'in Bahçesi ve spor yorumcuları Sinan Dedeoğlu'yla Fırat Bozkurt'un hazırladığı Med Gündem Spor, düşüncenin, sanatın ve sporun toplumsal yüzünü tartışmaya açıyor. Ve biz biliyoruz ki Med Gündem yalnızca bir haber sitesi değil, gönüllülük temelinde yükselen bir dayanışma ağıdır. Bu dayanışmayı büyüten yazılarıyla, fikirleriyle, sesiyle, emeğiyle katkı sunan her köşe yazarına, konuk yazara, muhabire, sunucuya, konuğa, editöre, yayın evine ve matbaa emekçisine sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı dayanışma gönüllülüğüyle takip eden ve edecek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.